Dobrodošli u novi cikloverzum. Vraćamo se u serijal Manastiri Fruške gore, epizoda 4. Današnji krug počinjemo i završavamo ovdje u Rumi, a na redu su nam sljedeći manastiri. Manastir Mala Remeta, zatim manastir Beočin i manastir Bešenovo. Od goriva sa sobom za današnji krug poneo sam jednu bananu, jedan svit i jednu zazu. Imam bidon obične vode, u torbici ispod sica je mini pumpa i guma kao po običaju. Jesen je preuzela, žuti se, zlati se, idemo da nahranimo oči. Koliko sam puta već prošao ovim putevima, možda 1000 puta. I nikad nije isto. Nije isto rano u cik zore, u ranim jutarnjim satima, kao što je, na primjer, u kasnijim jutarnjim satima. Nije isto oko podne, kao kad dođete u vožnju posle podne. Sasvim je logično da je različito noću, a onda se sve to menja po godišnjim dobima, različito je moje raspoloženje, različiti su oblaci na nebu, nekad ih ima, nekad ih nema. Svaki dan je unikat za sebe. Evo nas u Maloj Remeti, idemo pravo do manastira. Ovo je zaista poseban deo šume u kom se nalazi manastir Mala Remeta. Umalo dron da nam strada od strane orla koji se obrušio na njega, ali jednom uspešnom akcijom eskivažu uspjeli smo da sačuvamo projekat do tehničke degradacije. Bravo mi! Manastir je nastao u 16. veku i osnovao ga je kralj Dragutin Nemanjić. Turci spominju manastir još 1546. godine u svojim knjigama i tada su ga nazivali Remetica. Navode kako je manastir imao malo imanje. Nedugo potom toga manastir je spaljen i raseljen. 1679. godine patrijarh Arsenije Čarnojević dozvolio je monasima manastira Rača da se ovdje nasele i obnove manastir. Od tog dana manastir je poznat kao metoh Beočinskog manastira. 1739. godine ovdje je počela izgradnja crkve posvećena pokrovu s Presvete Bogorodice. Ova crkva bila je primjer srpsko-vizantijskog stila arhitekture bez baroknih uticaja. Kuba je direktno izrasta iz krova i sužava se ka vrhu, što predstavlja jedinstven slučaj među fruškogorskim manastirima. Zidovi crkve su od tesanog kamena, sivo-plave boje, rustični, pomalo grubi i danas izgledaju isto tako. Manastirski konak je podignut kao posebna zgrada 1758. godine. Ovaj manastir je nekoliko puta obnavljan i izgrađena je kapela svetog proroka Ilije. U toku Drugog svjetskog rata crkva nije stradala, ali su konaci spaljeni. Tek nedavno je napravljen zvonik od drvenih stubova prekrivenih limenim krovom. Manastirska slava je praznik pokrova Presvete Bogorodice.
Samo 100 metara iza manastira Mala Remeta nailazimo na jedan ozbiljniji uspon. Sva sreća nije dugačak, ali naredni kilometar elevacija je skoro 100 metara i nagib je oko 9% u proseku. Poprilično je strmo, ovdje ja imam najbrže vreme, kom na stravi što bi se reklo, King of the Mountain. Tako da ako mislite da ste jaki, dođite ovdje, probajte se. Idemo malo da se patimo. Nalazimo se na raskrsnici na Crvenom čotu. Crveni čot je najviša tačka na Fruškoj gori sa 539 metara nadmorske visine. Ne možemo, nažalost, ovuda da se spustimo do Beočina, radovi na putu su, obnavlja se asfalt. Tako da ćemo ovu deonicu ostati dužni, ali ćete vidjeti u novom serijalu koji nam sledi najbrži spustevi Fruške gore čim završe asfalt. Mi do Beočinske cementare idemo jednom specijalnom prečicom. Za mnom. Evo nas ovdje u selu Beočin. Izgleda kao Lombardija. Uzane ulice, neki mali uspončići, ali nije, ovo je naša Lombardija. Idemo dalje ka manastiru, veoma zanimljiv put. Ovaj prelepi lokalitet iza mene jeste Beočinski manastir. Nalazi se na severnoj strani planine Fruška gora i uz istoimeno selo Beočin. Tačno vreme nastanka nije utvrđeno, ali se spominje 16. vek. Za vreme tursko-austrijskih ratova manastir je razrušen i napušten. 1697. godine patrijarh Arsenije Čarnojević doveo je ovde monahi iz manastira Rača kako bi manastir obnovili. Oni su 1708. godine podigli malu drvenu crkvu, a ime su tada dali manastiru Beočin, što znači u stvari Beočin, odnosno lepo delo.
Današnja crkva završena je 1732. godine i posvećena je Vaznesenju Hristovom, kada je završen kvadratni zvonik koji ima 3 sprata. Konaci su završeni 1765. godine. Karakterističan je ikonostas, veoma visok i veoma uzak, idealno uklopljen u crkvu. Na njemu su ukupno 62 ikone, trojice poznatih slikara, Janka Halkozovića, Dimitrija Bačevića i Teodora Kračuna. U manastiru se nalazi čudotvorna ikona Majke Božije i mošti vladike Varnave Nastića. Manastir je nakon Prvog svjetskog rata bio u dobrom stanju i bogat. U Drugom svjetskom ratu je opustošen, a građevine su ostale neoštećene. Pored manastira protiče Ljuti potok, a sa južne strane je park koji su Francuzi zasadili pre 150 godina. Tada je grupa baštovana, koja je uređivala Versajski park, napravila njegovu malu kopiju sa fontanom i bazenom u sredini. U Drugom svjetskom ratu manastir je opustošen, a dragocenosti ukradene, ali građevine su ostale neoštećene. Evo nas ponovo na Čotu. Ova prečica je u stvari bila produžetak kruga za 30 km. Sad nam sledi jedan brz pust u Bešenovački Prnjavor. Idemo dalje do manastira Bešenov. Iza nas je manastir Bešenovo. Manastir se nalazi na južnim obroncima planine Fruška Gora. Podigao ga je u 13. veku kralj Dragutin, o čemu svedoči čuveni zapis o krstu kralja Dragutina iz 1297. godine. Manastir je posvećen svetim arhanđelima Mihajlu i Gavrilu, a ime manastira potiče od mađarske reči za Bešene, odnosno pleme koje je odigralo značajnu ulogu u odnosima između vizantijske i ugarske države tokom 11. veka. U 17. veku za manastir je karakteristična nemaština, o čemu svedoče pisani odlasci bešenovačkih kaluđera u Rusiju radi prikupljanja pomoći. Kada je manastir Vitovnica kod Požarevca stradao od strane Turaka, njegovi kaluđeri su sa dragocenostima prebegli ovde u Bešenovački manastir. U 18. veku oko drvene freskopisane bogomolje podignuti su konaci od opeke. U manastiru se čuvaju vredne knjige i relikvije. 1771. godine završen je i četvorospratni barokni zvonik. U njemu je smeštena kapela svetih Kirika i Julite, u kojoj se čuvao deo moštiju ovih mučenika.
Ikonostas sa 2 reda ikona i monumentalnim raspećem uradili su Vasilije Romanović i Stevan Aleksić. Tokom Drugog svjetskog rata ustaše su opljačkali manastirsku riznicu i odnale sve dragocenosti. 4. maja 1944. godine Nemci iz aviona bombarduju svetinju i potpuno je uništavaju. Sačuvani su samo delovi sa 2 ikonostasa, nekoliko knjiga i fotografija. Tek u zimu 2014. godine, punih 70 godina od rušenja, prvi monah se vratio u zadužbinu kralja Dragutina i počeo obnovu. Do danas je podignut saborni hram, kula sa kelijama, trpezarija za goste, pomoćni objekti i deo manastirskog zida. U crkvi je uređena i konzervacija starih rimskih grobnica sa kraja 1. veka, koja će biti dostupna posetiocima. Manastirska slava je arhistratig Mihajlo, a letnja slava Sveti Kirik i Julita. Izašli smo iz sela Bešenovački Prnjavor i ostalo je do Rume samo još da se spustimo. Iza nas lep zalazak sunca, sljedeći put ćemo možda vam prikažemo jezero Bešenovačko, poznatije možda kao Beli kamen. Sad jurcamo ka Rumi. Evo nas ponovo u Rumi, napravili smo ukupno 80 km. Nadam se da vam se svideo današnji krug i lokacije koje smo prikazali, zaista ovo je bio jedan prelepi i jesenji dan. Novčani bilans, potrošili smo oko 100 dinara na bananu, zazu i svit čokoladicu sa početka videa. Ukoliko vam se ovaj sadržaj svideo, lajkujte kanal, podelite ga s drugima, neka svi vide i kliknite na zvonce da biste bili u toku kad izađe novi video. Ako želite da pomognete kanal, možete i putem donacija, putem PayPala ili dinarskog žiro računa. Ovo je bila gotova epizoda 4, Cikloverzum, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!